Khirtu te chebai ule PC vanun moi kani a serchip wang khwai lo ngai thlang u cheng vai bel chethum senga serchip a MYC Youth Center saktur lungphum chu voin khan Mizoram Youth Commission MYC Chairman Dr. Vanerjan Puya MLA chuan aphuma kumthum chung sakzo man turarwa man ani MYC Youth Center lungphum phum na pwala in khom hun toidar nam YM Library Hall ne ya MYC Chairman Dr. Vanerjan Puya chuan serchip in Youth Center an nei tur chu alom pui thu soin thatak le tluang taka sakzo ani theina na tho puya serchip mi puite asoma MYC in Mizo Chelai de ta narwa manna an siam chen khatte tar langin Mizo Chelai ten Central Service an tlin theinan MYC kaltlanga sarkarin Chelai somni athon veka state pona coaching kaltir an tum thu asoya akal turte zon na hi December thavela buat sai thei anim be sei thu asoya heba ka hian state chunga offline coaching center mundi a din an tum thu asoi bok chutiang center din turin Mizoram chu zone paliya thenin aizol lunglei sia hale kolasi pate din tum ani thu asoi bok heba ka hian MYC Chairman chuan COVID-19 na wanga state danga na thok lo ho te zui na malak na po chapta ka bo zui zel ani thu atar lang boka sipai lama kan chalai te an lu tam zel thena training an bua sai thin thule vaireng te a inbun sipai training na mun cha CIJW ate training nei pui chin an ni thu asuya mizo te chu pathian in theina ro pui tak nei min siam ni a mu thu po soin football ate music ate fashion designing ate le kong dang danga kan chalai te an duai lo hle a heng theina kan nei te twai shiama ti punzel hi MYC thil tumberani ati a serchip a youth center point na tumpoi mo tak chu serchip chalai te theina ti puna twai shiam ani ti asoibok voina he hun man na hian MYC secretary Dunila Rwasanga MCS Chuan report pe in he youth center hi NEDP SEDP atang sakni in brilliant consultancy in an thok mek to ti asoya kumthum chunga zo torarwa man ani thu soin na thok tu ten thataka na an tho theina na veng nei tu te le serchip mi puite tho puina kan mamo hle ani ati a project ko si cheng vai bel chethum ni in chong thuma sak tur ani a adung fit za awang fit somriat panga ani anga motor da theina turte chokidar quarters te mikhwal somni thlen theina room patni committee room le indoor volleyball court te a om tura duanani MYC Youth Center saktur lungphum phum na hun he serchip additional DC pulal muansang aral te chuan ka shwain serchip chalai te ta na chen fa kom taktur Youth Center Mizoram Youth Commission in an ngai tua sakawangin lom thu asoi bokani Nimina serchip district sample NFA COVID-19 shikai mu chwa an omlo lain voin khan shikai mi somni pakwa te chu an mani en kol na hmun atanga chwa ti ran ni Nimin khan serchip district a chunat laboratory sample somthum pathum NFA ni in henga changyang COVID-19 shikai mu chwa an omlova rapid antigen test manga sample NFA ero an omlo thungani Nimina sample NFA zinga atam zok te hi serchip district chunga COVID-19 shikai en kol lai mek en kol lai mek te ni in henga changyang shikai en kol zinga shikai to lo mi somni pakwa te chu voin khan an mani en kol na hmuna changa chwa ti ran ni a heng shikai en kol dam tak zinga mi som paria te chu Bartia Infra Project Limited noya thok tur tun thlani somni pakhata shikai mu te ni in PTS atanga tun thlani som paria ta shikai mu chwa mi pasari ba ka district danga changa shikai en kol tur ronda BSF mi pali an tel bokani heti hian voin thlen khan serchip district ka COVID-19 shikai mu chwa chu mi za sunga pariat an tling to a an zinga mi za somni pali te chu en kol dam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi somthum pali an lo me kani MNF General Headquarters in November ni somni pali a Mizorama MNF block shwai to thar an rat nu in voin khan serchip East block MNF shwai to kal chuak tur te chuan shwai to thar te ne na mo phurna an plan serchip East block MNF shwai to te mo phurna in hlan na hi pulal machwana in serchip bazar venga ni in he hun hi president kalchuak turputi zring lian chuan ka shwain MNF General Headquarters shwai to tem block shwai to thar chatak tak an ruat chuak ti soin an kalzel na tura du sakna ahlana ni serchip East block MNF president atana ruat tharpuchi vandal siam tharapo in MNF General Headquarters achanga shwai to tura an ron ruat chu mimal takin hupur om tiviaw ma se General Headquarters lamin shwai to dangte thiam taka an ruat awangin athlamuan ati thu asoya thoho na chatak nei turin chanruala shui khatwana kalho angai ti asoibok serchip East block MNF try to ruat 30 hian November ni somni paruk ni ngani khan treasurer tan
Narwat Tharpuket lang than moy ina in mu khom la nein an tho pui turan ruata secretariata nalrin fela piani veng zo mangai ral te veng chung le RLL chafam ki ma wala ki konti ruatin executive member turpo an ruat ngalani Serchi bial tu MLA atanga ban tak pulal do ama chuan MLA atanga han ban dan chu thilrem le rem lava in polui na le in phiar na thalo tak ani thu asoi Zirtopnia MLA atanga ban ani no atuk engineer kham pulal do ama hian serchi prontlo ngalin serchi bial mi pui te hne na cable TV kaltlangin thu cha asoya MLA atanga ban ani chungchanga ama thlang ting tu serchi bial mi pui te hne na engtia kalzel tur nge ni ang tia zwal ko pa in bial mi pui te changin thuron aron la ti asoya ni MLA atanga an ban dan chu thilrem le rem lova in polui na le in phiar na thalo tak ani ti soin pulal do ama chuan kan MNF MLA 10 KZMP le sa ZPM ticket dinga MLA ta na thantlin hi India ram da na inziak pakhat anti defection law kan ti mai Kherkwala independent candidate anga min po lui tlat le chumi awanga min thlangtling tu serchi bial mi puite uire san anga speaker hne na min hek tamai hi mizo Christian ti atana moi lo tak ani awangin hek tu MLA te po hian an chia le thasiat na po mang theilavin chunglama changin ti lo theilo din muna siam tu anom ti po asiat rengani ati Serchi bial tu MLA pulal do omaban ani chungchanga hian serchi block ZPM chuan thu chwa siamin serchi bial tu MLA ban ani theina tura hek tu te chuan serchi bial mi puite an za lo hle a an ngai ti an soi Voina thuchwa an siama ZPM serchi block chuan MLA changa in ban na hi pulal do amadu takathlang tu serchi bial mi puile ZPM serchi block committee chuan maktaka an ngai thu le poi anti thu an tar langa serchi bial mi puite hi min phatsan hnekin opposition MLA ni chungin serchi bial tan a theina zonga ma ala a kutna thok tu tele lo nei tu ten an mamo an thlena piang chaktakin a theina china ma alak sakngal zel jok thina ni NGO le sport association sangsangin mamo an na ma alak sak zungzungin MLA fana changte in min phushuk sak thin zo ka sin anti ZPM thu chwa chuan company lek MLA ani chungin pulal do ama chuan fan amang thahle ti po soin hetia nga bial mi pui min mangaya min ngeng nai tu mani in le lo omna bial jok chwa sana serchi bial min thanga mason na lian jok min chop sak tu mek tu ai MLA fana chang po a na rodling thata ka tho du a ma chop enge mazat ala nei la ya ama thlang tu ni ve mia lo ro real lai party MLA rwalin nok anti wang liaw liaw va heka speaker in a disqualified ta mai hi poi kanti in makanti hle ani anti a bial mi puite chu pulal do omalama an chamtlat don ti an soibok Kumin January tha atanga September tha top thleng khan Mizoram TB natna veimi sangkha zakwa somkwa paruk mu chuani in hemi chung hian TB veizinga nunna chan mi somthum pasari an oma tun nai kumthum sangni som pariat atanga sangni somni chungin Mizoram TB veile TB vei nunna chan hi an pung chhaumek ni inalang National TB Elimination Program Mizoram atanga report a alandanin kumin sang ni somni January atanga September thachung khan Mizoram TB vei mi sangkha zakwa somkwa paruk mu chu anni a heng TB vei mu chu mi sangkha zakwa somkwa paruk zinga mi za somriat pakwate hi HIV positive bok ni in TB vei zinga mi za somthum pakwate hi TB pa ngai ayati dam harsa MDR TB multidrug resistant anni thung Mizoram TB kai mu chu hi tun nai kumthum chung hian an pung chauzel ni ina langa kumsang ni som pariat khan Mizoram TB vei mi sang ni zali somkwa pakwa mu chu ni in kumsang ni som pakwa TB vei mi sang ni zariat somthum pathum mu chu anni boka kumin hian report alalu kim lawa wangin Mizoram din muntur hi alashiat lavani heiba ka hian Mizoram TB vei zinga hian MDR TB po he kumthum chung hian an pung boka ni kumchung khan Mizoram MDR TB vei mi za somthum pani mu chu ni in kumsang ni som pariat khan mi za pali mu chu anni bok kumthum kalta chunga Mizoram TB vei le MDR TB kai an punrwal hian TB vei zinga nunna chan po an pung ve boka kumsang ni som pariat khan Mizoram TB vei zinga nunna chan mi somni pali omin kumkalta a mi somni pakwa anom boka kumin hian thako chung hian TB vei zinga nunna chan mi somthum pasari an om to a COVID-19 wanga thina nen khai kinin TB wanga thina hi asam hle ti thudon na chuan tar langin tuna da ta thar bera chuan Mizoram COVID-19 shikai mi samthum zaria somni pathum ni in nunna chan chumi panga anni thung National TB Elimination Program Mizoram thoktu te chuan taksa khoilai po TB thewangin na shin chwa vat
nat na sha chwa vata en kol vat apoi mo ti an soya tun lain shileng wangin in entir na konga mi puitam takin harsat na an tok ti po soin tb mu chwa le tb wanga thi apun jeng wangin tb in entir na konga mi puite an har thar angai tak zet ti an soibok YMCA Northeast Region Virtual Regional Election Meeting chu Voin Khan Health Minister Dr. Arlel Thangliana Office Chambara ne yani a he huna hyang kumsang ni somni thlenga YMCA Northeast Regional Chairman Tan Dr. Arlel Thangliana chu laklu ani YMCA Regional Chairman thar laklu na hun hi most Reverend Dr. P. Lingdo Shillong YMCA President Chuang Kai Shwayin Dr. Arlel Thanglian chuan India Rama Christian te kannatlem le ti asoya kumsang ni pakhat sensa sa za pahni emo pathum emo lek kan ni ti soin kumsang ni panga sensa sa chuan za aparukwal Christian database atang chuan kan lotling veta ti asoya YMCA hian theitop chu in India Rama Christian te himna turle in unaw na nget chok kan nei theinan ma alo lak to thin angin ma an na chunzom zel don ti asoya India Rama pandemic COVID-19 daw na a ati chaber Mizoram chu ani thu soin heti chunghyang Christian te kan thanzel theina notice le India Ram puma ma kan da zel don ani ati YMCA Notice Regional Shwai to thar laklu na in khom man so nu hian YMCA Notice Regional Chairman thar Dr. Arlel Thangliana kai shwai na in executive meeting masaber nei ngalani bo Nimina Mizoram sample enfi atangin COVID-19 shikai mi pathum mu anni a anwai hian aizol vai vakon venga mi ni in chung khata cheng anni Tudon danin nimin kan ZMC laboratory chu Karni in district shangshanga chunat laboratory a sample enfi azapa kwazinga shikai mu chu an omlo boka rapid antigen test mangin Mizoram sample zani pakwa enfi ani in COVID-19 shikai mi pathum mu anni nimina shikai mu chu ate himi pa vek ni in aizol vai vakon venga papakhat chu adam lo wangin private hospital a in entirin damdoi in screening poina enfi ani nuwa shi akai ti mu chu ani a achung te sample test le ngal ni in afapate pahni chuan shi an kai ti mu chu ani bok heng mi te hi an taksa a natna shikai lan chuan nei ni in shi an kai chan ero shiat ani lo thung heti hian vo in thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mi sangthum zaria somni paruk mu chu ani to a anjinga mi sangthum zali somli te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi zathum somriat pakhat an la oma shikai jinga nun na chan mi panga an om nia chinchia alani bok India Rama COVID-19 shikai mu chwa chu nuai somkwa pali an tingta a shikai jinga nuai somriat pariat chuangte enkol dam ni to in tun thlengin shikai jinga za somkwa pathum point pariat pakhat te chu enkol dam an ni to Darkar somni palikal ta chung khan India Rama sample nuai ria ching sari sang rukza somsari pathum enfiani in shikai mi singthum sang ria za sari somsari pahni mobile le ani a India Rama sample enfia zongjong chu bible che som pali Nuai thum sing sari sang kwa za kwa som sari paruk ni in shikai mu chwa to zongjong chu nuai somkwa pali sing thum sang khazaruk somkwa pakhat an tlingta a India Rama sample enfia atangin za paruk point pasari pahni te chuan shi an kayani darkar somni palikal ta chung khan India Rama shikai mi singli sanga zathum somthum pathum te chu enkol dam le ni in tun thlenga shikai enkol dam chu mi nuai somriat pariat singli sang sari zaruk an tling to a hei hi shikai mu chwa atanga chu chuan za somkwa pathum point pariat pakhat ni in tuna hian shikai enkol lai mi nuai li singli sang ruk zakwa somnga patni an la omme kani darkar somni palikal ta chung khan India Rama shikai zali somli pathum te chuan nun na chan le in tun thlenga shikai jinga nun na chan chu mi nuai khat sing thum sang sari za somthum pakwa an tling to boka hei hi shikai mu chwa atanga chu tin za pakhat point pali panga ani bok VLCC Femina Miss India 2020 state winner chu Nimin Khan official in Miss India organization in Anpuang ta a Miss India Mizoram chu lalmuan sang warte ni in ani hian VLCC Femina Miss India 2020 thanna a Mizoram aya o don ta ani Miss India organization hian state somthum pakhat IO tour state winner te hi Nimin Khan puangin Mizoram IO tuma ming pelut pani lalmuan sangi warte le silina chakma te online interview an nei pui ve ve nuwa muan sangi hi Mizoram IO tour thlan anita ani state winner thlanna hian Miss India organization lamin fair takin thil an kalpui ni in an soya muan sangi po hi state winner atan hian aphu renga wanga thlang an ni thu Miss India organization hian an shia tirani vitnga le
le Injis Rukasang Muan Sang hi champhai zotlang cheng ni in English Literature Master Degree nei ani a tuna hian Mizoram University a Bachelor of Education B.Ed atile me kani kumin hian Miss India thandan po tlemin an tidang lam dewa shipui leng awangin kumdang anga grooming le thil dangte a hu hawani arem lova hewang hian thil sang sang chu online a kalpui ani ri don ani Muan Sang hi kumin kumtira Miss Mizoram 2020 thanna khan district winner ni in champhai ai oi na tela second runner up pathumna ani zuya tuna chuan Miss India thanna a Mizoram ai o tour state winner ni in Miss Mizoram India anita ani khati zong kha ser chhe wang khwa kan ti chwa the chu ni e